je konstelacija satelita koju proizvodi američka kompanija SpaceX. Njihov cilj je ostvarivanje globalne satelitske internet mreže. Konstelacija će se sastojati od nekoliko hiljada malih satelita u niskoj zemljinoj orbiti, odnosno na visinama od 336 do 1325 km nadmorske visine, koji će raditi u kombinaciji sa primopredajnicima na Zemlji. Sateliti se u orbitu šalju raketom Falcon 9, koju također proizvodi kompanija SpaceX, čiji je vlasnik Elon Musk. Sateliti se u orbitu šalju u grupama po 60, a prvo lansiranje je obavljeno u maju 2019. godine. Do aprila 2020. godine, kad je ovaj video napravljen, lansirano je 6 grupa satelita, tako da je ukupan broj satelita u orbiti 362. Cilj je da se u orbitu lansira ukupno 12.000 satelita. Kada sateliti preleću iznad nas, izgledaju kao nit svetlećih tačaka. Svetlost koju vidimo je zapravo sunčeva svetlost koja se odbija od njihove solarne panele. Vremenom, razmak između satelita postaje sve veći, tako da se najgušći nizovi vide samo nekoliko nedelja nakon lansiranja. Još se razmatra koliko će ovi sateliti uticati na astronomska posmatranja svemira. Informacije o poziciji ovih satelita možete pronaći na web sajtu Heavens Above. Na osnovu vaše lokacije lako možete izračunati kada će oni proletiti iznad vas i biti vidljivi. Tokom poslednjih par meseci oni su se često mogli vidjeti na našim prostorima, što je prouzrokovalo paniku među ljudima koji nisu upoznati sa ovom tehnologijom. Dešavalo se i da su ljudi zvali policiju, nakon čega je policija otišla u svemir i uhapsila satelite. Ovaj video je napravljen sa ciljem edukovanja ljudi o ovoj novoj i zanimljivoj tehnologiji, kao i za sve koji su ovo vidjeli na nebu, a nisu znali u šta gledaju. Hvala na gledanju.